Bonjour les enfants! Danas govorimo o prvom tipu uslovnih rečenica u francuskom jeziku. Najpre da se podsjetimo kakve su to uslovne rečenice. To su zavisne rečenice koje nam iskazuju uslov pod kojim se vrši radnja u glavnoj rečenici. Na primer, si tu finis tes devoirs, tu pourras jouer avec les copains. Ako završiš zadatke, moći ćeš da se igraš sa drugarima. Uslov da možeš da se igraš sa drugarima jeste da završiš zadatke. Ovaj prvi tip uslovnih rečenica označava uslov koji je ostvarljiv u budućnosti. Na osnovu prethodnog primera uočavamo da je veznik uslovne rečenice u francuskom jeziku si, a na srpski se prevodi sa ako. Sada se postavlja pitanje kako da napravimo uslovnu rečenicu u francuskom jeziku. U zavisnoj rečenici iza veznika si uvek će biti glagol u prezentu, dok će u glavnoj rečenici glagol biti u futuru, ali može biti i u prezentu ili imperativu. I evo primjera. Prvi primjer. Si j'ai le temps, je viens ce soir. Ako imam vremena, dolazim večeras. U glavnoj rečenici glagol je u prezentu. Si j'ai le temps, je t'aiderai. Ako imam vremena, pomoći ću ti. U ovom drugom primjeru glagol u glavnoj rečenici je u futuru. Si tu as le temps, aide-moi. Ako imaš vremena, pomozi mi. U ovom trećem primjeru, u glavnoj rečenici, glagol je u imperativu. Merci de votre attention. Bonne chance!